Susan Singh Rajput a thi thu buai chui na chu Central Bureau of Investigation CBI bultumin tho me kania CBI ta thlen chin mipui van tlang riat tur chin ponjar ani ba ka journalist rang ten an ma ni zona an chui hloma wangin thuthar beng ver tak tak a chun zom zel he thi thu buai hi tun lai India chanchin thar lu tu ber ani awangin kan ron tar lang thina thren khatan chuan anin chin po a mei thei ama ero chu mi ring vai bel cheja som thum panga chuang omna India ram ti ber ani awangin kan ngai ven lo thei lo ani tlangwal kum som thum palimi thi thu buai an chuina a thil tharon lang le ta te chu tual tha thu buai anga kalpui ani don jun ni som pali aboral Susan Singh hi Mumbai police te chuan ma ni in tihlum angin an tar lang ani kha ma se CBI ten thu buai chuina an tho nuwa fin fi an rang an nei te atangin ma ni in tihlum thu buai atangin tual tha thu buai a letin nu chuina an kalpui don he thu buai chuina a CBI ne na thok dun All India Institute of Medical Science aims chuan an thil chuidan kalphung an thlak don ti an soi mi panga omna medical board forensic expert te chuan tholeni atang khan Susan Singh ruang an endik na thil lo lang rang te an zir chiang chowa an thil mu chua te hi zir tom ni hian CBI ne na an the lut vele ang AIMS Forensic Department Chief Dr. Sudhir Gupta chuan tual tha na ani theiam ti kan chui dona he thu buai hi kil rang atangin kan zir chiang don ani atak sa omdan liama nei dan le amel mangte ba ka ril ruha chong na dam doi an lo pek thin te po AIMS laboratory a kan zir chiangang kha thi na thlenga khan engkim deuh tho khamu mal taka von that ani lawa van doi na thlen na mun le bung ruwa te po an lo dai dar to awangin nu chui tu te tan nu chui zui a buai thlak le forensic lamtan po zir chian zui ata na lak tura loi omlo khopin an ching phulani chu wangin kan hna hi a ol sam don lo khop mai ati Cholkar lemta khan CBI te hian Susan Singh ruang an endik na mun Cooper Hospital hi an lo to a ruang endik na atanga doctor te thil mu chua le chin chia te lakhomin a phuai loi hle ti an mu chuak tarlan mai thiang lo an ti thin a thi hun chu postmortem rizala hian tarlan ani lawa tin an thil chin chia dan le von dan po atual cher doctor sul nu le thil ni thei o malang an hril fia dan po amu mal lawa miril rukwai her thei zo nga zialu atam antibokani engwangin nge postmortem result tarlan ngei turati athi hun hi tarlan ani lo ti zotin ruang endik tu doctor te chuan Mumbai police ten man mo taka azana endik tura anti chuk awangin an sul nu a phoi loi ta ani anti ani kha ambulance driver le Susan Singh thian pa Sandeep Singh te anin bezui CBI ten Sandeep Singh a call record an endik na van doi na thlen nu khan ambulance driver nen hian voi ni anin biak chun zom ti an mu chuak ambulance driver ne na in biak rim hi thilmak ani lem lowang thilmak jok ero chu nikum September thlang lama Susan Singh ane na in beto mi alo a thian pa ni a in soi chop Sandeep Singh an ruang phur tu voi ni a bezui hi ani Sandeep hian Susan Singh boral no zun ni som paruk khan ambulance driver hi bia in minute ni vel anin bia zuni som ni pahnia anin bele bok Sandeep Singh hi Susan Singh thian pa ni in a in soi chop mai ni in thil thra chiang deuh ta chuan an tar lang he an thu tar lan hi adik ngei ni in alanga a chan chu a thian nai vai tak nia a soi nian hian thlako chung te meu anin beto tat lo ani ma se heti chung si hian Susan Singh thi vele khan ruang bula aron lang ve ngala a phu saber ni in le khapona thil ziak kengin bidang te chen dan tur zong kha athununa mithi phurna motor nen lam khan a buai pui thlako chung a biak po to lo thi thu hi engting nge a riat theyanga rang takin a ve ngal thei enga tinge mak pa hual ni om prima a chet zung chule ti chu zo na lian tak anita ni ambulance driver chuan ruang la tur khan Sandeep hian min ron belawa police in min bia ani ati Susan Singh in en koltu nira sing ve thung kha chuan ambulance petu hi Siddharth Pithani ni in a sei ve thunga ambulance pani a thlena wang khan a hran ve in an bia po ani thei thil makle tak pakhat chu ambulance an da lu tu ruang puanwara an khu kha alian thra hle a apong thur ti athala ka tangina mu thei ambulance atanga an lak chu adona ero SSR ruang dik tak ni in apong thur to lo ruang pakhat ni lowin pani an la ti na ani theyangem thok khatlaya Susana in en kol tu ata na an man thin bo ta de inia soi Samuel kha ani theyangem ti zo na lian tak ring chuak CBI chuan Sandeep Singh hi thu an zot fiale don
an rin hlal ron tak Sandip hi Susan Singa ruang an buai pui lai vel video a korvar ha Susana farno mi tu sing ko tu kha ani police te a tham supply thlengin alanga tu nge ma ni thian pa thi hlimchona police te tham sap lo pengai ti thu thar the dar tu ta chuan soin an rin hlal thu an tar lang hlomani tin Susan Singa boral buai chho lai khan a ina lu phal lo ti ni ma se mei che pakhat kut korbun samsen lek lek chu gate atanga alut lai chiang takin amu theya a mela lang theilo na in nunglama tanga alandanin ria chakraborti ngei ni in an ngai bukani a mela lan thei miau si lo awang le poimo mel taka khatiang nga police ten an lu tir man mo taka tlan lu ta kha tu nge ani rial lo mei che bak tak ti in achung chang hi an soi taringot mai ani athil khoya akut jung tang tha fingerprint alan theilo nan in ring lok takin kut korabun lok sa diam ani angem hei po hi zo na tho ani thole ni ogas ni somni panga khan Susan Singa te chung ko trian nilot pal marinal chuan tuitara Sandip chuan tun thlato pa India atanga London na tlan chiat tumin romana fel fai tak alo siam vek to ti riadani thunei tu ten poi khoina rin hlat zong zong te India chua san theilo tura an rena trul hle mei ati ambulance driver ne na an in biak chun zom le chungchanga Sandip Singa manager chuan an pu number hi police ten ambulance driver an pek thu a sei ve thung film producer riat lo lem lo Sandip Singa manager Deepak Sahu chuan apu phone hi amai na khoi thu soin ambulance driver nen po hian voi engemozat anin biak thu asoya aruang phurman an la pek tak lo adi lawang chawa in bia ani thu asoi Deepak chuan Sandip Singh hian Susana u mitu sing kha thil ti fel ngai rang rang te ti fel turin apuya abula a chan kha thil dang wang ani lo ambulance driver a phone thei chan po kha police in driver ne na a number an pek wang ani mei kha thil thlen ni zun ni som pali khan a phone hi keiman ka keng deuh chota driver khan a phurman dilin tlai lama aron phone zun ni som paruk khan aron phone le a ruang phurman alalak bang aron dil le zun ni som ni pani khan a phurman hi pek la kani ati ma se Susan Singa pa ke Singa dan remi roi mek Vikas Singh chuan Susan Singa chung te hian Sandip Singh hi an hrengai lo hrim ti a soi vele thlat thung ukil ton rian nga Vikas chuan a u naw pa ruang a mu khan mi tu kha a ham hain a chi ai na sa hle a mu le mal nei lowin pindan danga atlan luta chuata atlu sop he hun ram chang hi mang tangka in Sandip hian in ti thu nei takin engkim kha a boi pui zui ta ani an chung ko jinga mi tu ma in an hrelowa khoilam mi nge engtia lo lang ve hlol nge engwanga phusat ta hluai nge ani ti po an hre chuang lo van duai na thlen na hmuna khan Susana chung te anom tak lo wangin atan hun tha ai her chua kani mei khatiang huna khan Sandip nilowin pithani jok kha engkima mo la tur jong ni in alang ati Mumbai police te thu zo fian ni CBI te hian Mumbai police officer pani chu thu an zo fia ba ka an document nei ang te entir turin an ko Mumbai police officer thu an zo fia zinga pakhat zo khi damdo ina ommek ni in pakhat zo ke ro quarantine lai ani dei thung amak tun hle an thu zo fia na atanga an thil hriat te hi puan zar alani lo SSR hian rilulama harsat na anaya soyani awangin CBI te chuan hemi chungchang Mumbai police ten an lo tar lan to chu an chui chiang don bok AIMS Dr. Rual chuan Central Forensic Science Laboratory SSR Psychological Autopsy an zir chiang meka rilrulam khoi thil te hi an zir chian chhun zom vele ang a thi don hnaya a omdan a hlim le hlim lo a thil thlir dan le nungchang social media a thu tar lan zong pa ka a chung te le a thian te ne na WhatsApp le thil dang manga anin biak na zong endikin aril ruput mang an chuyanga rilrulama buaina anei le nei lo a hriat mayang anti ani a thi thu kha engwangin nge ria chakraborti an hril lo Susan Singa thian hnai tak Smita Parekh chuan Susan Singa flat lo poi Siddharth Pithani chu phone a bia in van duaina thlen vele khan engati nge angai zong ria a hril nga lo ti azota Pithani chuan a hril thei ngil thuina chang Smita chuan Siddharth Pithani phone a ka bia Susana a in khai hlumti i mu khan engati nge ria i hril masak ber lo tin ka zota ani chuan ka thei ngil dei karil ruwa ria hi alang lo hrim ti in min chang karil ruwa ni tu di alan vele ka hril ngala chumi nuwa police ka phone chuani ria khalo hril na chang ka hrelo reng ti in min chang ati Smita chuan soi chhun zomin a thu soi hi makkati hle ria le Susan Singh te in ngai zon thu kan ria thlatam fe chu in khata an cheng dun to
enga tinge anu pui ang meya en to ria hi he van duina chungchang hi a hril lo thei ria hi humhim atum ti na ani thei meyangem pithani hian a hnuwa Mumbai police ten hnu an chuida na alom thu phone in min ron thrila kan in biang na ti top ka tum mek lain ria hian min ron call ve mek boka pithani hian ria bezok turin min ti a arwala ka numbera an ron phone khan ngai ati thalo ti in an pani hian an omdun na atangin an ron bia ni inangai ani Smita hian Sandip Singh hi aring hlel ve le a Susana in kan thlen khan ani hian alo kala piang kha alo kai hruai zela thilen kim akuta a omvekani ti in makati thu a soi ria in rui hlo a khoi thin Narcotic Control Bureau NCB Director Rakesh Asna chuan Enforcement Directorate in Susan Singh thu buai an chui mek na Susan Singh ale abial nu ria Chakraborty te hne na rui hlo pe thin an om ngei ti fin fia na a omati Rakesh chuan thole ni khan Enforcement Directorate te hne na tangin ria le Susan Singh te hne na rui hlo pek thin ani ngei ti thu kan donga a leinan sum an mang ti fin fia na om tu te nge enroll ti kan chui do na chuwangin NCB hian he nu chui na hi kan zom ve do na ni ati Enforcement Directorate te hian ria talent manager Jaya Saha thu an zo fia na tangin rui hlo chungchang hi an thra chuaka ama ero chu atua ma in chiang dewin an la sei chuak du ri lo heti mek lai hian ria te dan thremi Satish Manesin de atang na hle a ria hian engtik lai ma in rui hlo ala khoi ngai lo athisen endik po kan chou sakani ti in tran a kho ve thung Susan Singh pa te dan thremi Vikas Singh chuan he thil hi ngai thu tak angai hle ani FIR khan atak sa zo bak dam doi eitir ani chungchang hi tarlan ani nge a khati lai kha chuan psychiatrist in aidan tura acho anga e atak sai na zo lewemo kan ti mai thrin ani ati Enforcement Directorate te chuan he thu buai an chui na lama hian rui hlawa sum dong thin Goras area le ria te WhatsApp manga anin biang na an delete to mu chuakin heta tang hian rui hlo chungchanga ria enroll na an hailanga CBI te chuan he in biang na hi an enfia zui do na ni atop lama chuan thuthar pera chuan CBI te hian ria hi thu an zot fia don naya an thu zo tur zo na rang som ni pali an pe fel to ti ani ama ba ka hian Susana House Manager Louis Samuel Miranda po thu an zot fi ang then khat chuan Samuel hi bopil tawang angin an soi bokani Susan Singh thu boi chui tu te hi CBI point an rin zual India rama pahausa tonto Formula 1 team Force India le Kingfisher Airline nei tu Vijay Mallya thu boi chuya theibik nei lawa chingfel tu te kha an ni a ei ruk na thu boi lian tak tak po an lo khoi to thina nu chui an thiam ba ka an dik e mawangin fak an hlo chu wangin an rin tlak le ang ti iring phodang u